کورد خاوەن زۆر دەنگی تایبەتە بە تایبەت خانمە گۆرانی بێژەکان بە یەکێک لە دەنگ خۆشترین یاخود ناوازەترین دەنگەکان هەژمارەکرێن. لە ئێستادا یەکێک لەو خانمانە نارین فەقەیە کە بەرهەمێکی نوێی بڵاو کردوێتەوە کە ئەم بەرهەمە لە تێکست و یاخود ئاواز و تێکستەکەی لەلایەن باوکی ئەم خانمەوە دانراوە. نارین فەقەی یەکێک لە خانمە دەنگخۆشەکان لە ئێستادا بەرهەمێکی نوێ بڵاو دەکاتەوە. ئەم بەرهەمەی خاتوو نارین بەرهەمێکی نوێیە کە ئاواز و تێکستەکەی لەلایەن باوکی ئەم خانمەوە نووسراوە. کورسات دەمباش کورسات مەگازین دەمباش ویدارم گۆرەشەوە خۆش بێ و گەشت بێ. ئەز جودی فەقە باوکی هونەرمەند ناری فەقە ji bajarê Stockholmê welatê Swêd sila gûrezê min ji xelkê me Slêmaniyê re hene, xelkê me Kurdistanê re hene. Li dubareyê goranî ku hat dewêtekî xweş ciwan berî salkê min amade kirbû ku dewêt goranîkî hunerîkî ciwan e, evîndariye navê bi navê dermanê dil. Bi rastî jî karekî piştî me amade kir karekî gelekî serkeftî bî. Ew jî bi alîkariya destxweşê sazin min dê herî bi nav deng hevjînê Narîn Xan Elî Şakir. Ew aranciya wê muzîkê tev evî kiribû rastî jî serkeftî bî û bi dengê Narîn jî hîn xweş û geştir bû û aranca em bêjin derhênerê vîdeo jî hejar dewokî jî karekî wiha serkeftî kir. Min jî xwest ez wê goraniyê bikim diyarî bû Kurdsat û Kurdsat Magazîn. Hêvîdarim ku demê hewe tev geş û xweş be.